leyo abantwana amagama lawo kuzwakela ukuthi angathi bawathole wrong maye thina besifuna ukufakaza ukuthi bawathole wrong is only uthando othole the last with right then kube nguye omuvako from la with district aye ku province but manje isasibisele emuva ekutheni ukuthi basawuparticipate boy4 so yona engangiphathi kuhle leyo ukuthi abakaneliseke mhlambe ngendlela bambona ngakhona ukuthi bayamnyaza akhe ngibeke njalo why bafuna ukuthi participate vote angamthatha qhubekele phambili ngoba already to be bayichintshe ngendlela yabo sithole kunehlangahlangano bathi batho at this level uwine abantwana abayi-3 ngawina abantwana abayi-3 njani kungala number 1 number 2 number 3 babe on the same level why bangayenzi ukuthi kube nama-numbers ukuthi i-number 1 la ku-district ntwana nangu number 2 ngilo number 3 ngilo mara asikakufumane lo so if thana bekunobufakazi bama-script besokhona ukuthi esibona ke ngaba bawa ukuthi balethe ama-script siwabone then sibize nabantwana laba ebebebaparticipate ngithi bathi kuma-script ababhali amagama mara abantwana abo ngoba bakhona omunye nomunye umntwana uyayazi i-handwriting yakhe so bazokuza bona boyi-3 badobhe ama-script wabo then kusale iscript sakathana so into le iyachazela ukuthi kube lento into e-wrong ebayenzako lapho because akhonakala ukwenza into ingabi nokufakaza mara sisithokozela lokho ukuthi into le iphandlulukile nanoma bebayenza emsitheleni but igcine isuka kibo ibaphume edlanzeni beyizokufika kithi singenelele sikhona ukuyilungisa ngibuze la amalimi wesintu ayingaka abafundisayo alimo lapha babala isiNdebele okay amalimo Spade nesiNdebele but i-competition sikuveze lokho ukuthi i-competition ayinalo ilimi lesiNdebele ngenye into leyo esithi nasiqeda ukulungisa leyo ukuthi uthando sizoba sifisa ukuthi afike ku-province siyokulungisa ukuthi why abantwana bamaNdebele bayavuma ukukhompyutha ngelimi lesitsonga ngesivenda nangesipedi mara laba babapedi abasifaki isiNdebele ukuthi nabo bakhompyuthe ngelimi lesindebele so abantwana bethu laba bamaNdebele bawine noma babangenisa la babangenise bathi abangene ngeke bawine kuyafana ngoba bamaNdebele the reason why batsho njalo because of i-competition bekusitsonga nesipedi nesivenda uthando wawina kunjalo so enye into-ke ukuya phambili siyokulwela ukuthi unyako zabo nesiNdebele kumele sifake kuyo competition ukuthi bakhompyuthe nangesindebele and okunye sengisaya nayo phambili okungakasiphathi ukuthi bandise isitshaba samaNdebele akhonakala ukuthi womngenelwa uthola ukuthi isihloko se-competition iphathini i-multilingual then it means ma-language amaningi mara ukuthi isiNdebele sikumngenelwa la ihlamba inkwelelo so kuzokhosa ukuthi ke ithathelwe amagada angabo nayo ngale namakhosi ekhethu ukuthi kumele ukuthi ke kangenelele babona ukuthi bangayilungisa njani mara umkhalo kumele ukuthi ahlawule yena akhonakala ukuthi ubize isitshaba esithize esisekhabo ngabomngenelwa awa akhonakala so ukuphi nje uthando sikakhona ukuze esikoleni uthando akafiki labo babambele i-competition okay iyazwakala athi uma kukhona angathanda ukuphawula kokudingisana ungabukeli bafuna ukuthi wena right mina lokho engingavutha
ngoba ngoba kunehlangano ekuthiwa endumbeni ngiyo ebengikhulumisana nayo so and then ne-pensap nabeyikhona mina konke lokhu ngikuhlelekile mina namhlanje isizathu sami sokuthi ngize la bengizele ukuthi ngizokubona laba abantu ebahlukumeze umntanami and ngizobona ukuthi vele into le ekuthiwa bayitshile ukuthi amandebele ma-inferior ma-intruder ikhona na and vele ukhonfemile wathi vele kushile ngathi amandebele ma-intruder ma-inferior so ukuya phambili mina nje okuningi sengiza kukhulumisana nebentumbeni nebepensaphi sibone ukuthi siyenjani phambili Samiphelelo khona la singisheke khona beke konke kazwakala. Singayivala kwanje mara ke asangapheli kuhle sisakhamba sisayofuna ama-legal advice ngaphandle bese sisazobuya siqhubeke nayo ngoba asikanensi lezo zethu sesefungu ngokuthuka. No ngicabanga ukuthi njengoba seyiso ayikalimazi nje kwaphela umntwana nesitshaba samandebele naso sizwa ubuhlungu ngoba abanalo mhlambe iside la khona bakhethula omunye umhlobo bamukela wonke umhlobo nabo ngakwabo ingakho nabo bafila like ukuthi bayini babandluliwe ngalendlela leyo akusukuthi bathi kumele umntwana kepha bathi amandebele akasukume nawo abone ukuthi nababa abantu bafana nalabo bamapili omandebele asibeni imbumba sibe into yini singakhethulukani asithembeni ukuthi lezi ubasifundo kibo abafana nalabo nangabe still khona la yenza kakhona kwezinye inkolo babandlulula amalimi akhona la eSouth Africa la akhethiweko i-Constitutional Act yala eSouth Africa ukuthi sinamalimi ayi-11 la eSouth Africa de alandele umgomo nombandela wakhona or else uzogcina uzithola ngaphakathi kwenhlangano. Siyathokoza.